Lights, camera, rolling, action. Hello Bayap song phajitini sung chini Kokborok film bo jagao mistake haigei chini Kokborok film naithogi hai ngui tong abono silainai jeng jotono nugui mano tabok je katal film release ngmani abo jeng chini bwkham chuktui jeng film nangmani hai nugui mania ngui tongo hnei tabok baksa bukchuke sanai mistake ba Bollywood te Hollywood rogo phan ngge chini Kokborok film ke tamo ngya tongnai hnei khnadi Bayap song ang je norok no sana naimani ke abo chini Kokborok film ni chikon mistake chi a chikon mistake no chini Kokborok film create khainai rok Bwskang teibo improve khaikang ke jeng khaklaigo chini Kokborok film teibo Bwskang naithok ungnai hnei phaiding ke Bayap song tinini video belai no nangmani video ungnai pilao Hamsanai studio nobo belai ke Hambai Mariwo tamni hinke videos namnani permission rima bagoi Bayap song norok tabok jara tei Busulwng film no nuya khongke thangai naidi Hamsanai studio channel lo nugui mannai Bayap song norok no pilao sanai tinini video ang sudu Busulwng film ni mistake no simi sanai tei kubuni film ni mistake no sana thangke copyright rokpano phai mano aboni bage Hamsanai studio no haino haite oisa Hambai maya perpio Kokborok film ni mistake no tei video snamnani jora roma bagoi Bishibari. Ayo, khadega. Fighting ke Bayap song Kokborok movie ni mistake no sina thangnai hinke Kokborok short film by long film by kis namjak abono pila silanya nangnai Okay. short film hongke kuno director script writer makeup artist rok hnei krei nung makeup khani khaidi khayeke tongdi nung sudu time of phaigei nini shoot no complete khaibeke nung paikha dialogue rok botam sanai tam saya bahike sanai aborok jotono shoot khaipro nung one sogui sajago aboni pore ke edit khaidi jungno phunuk di bas asukno short film ni thani oke tabok long film no sana thangke abo jotono short film ni ulta klai thango tabok kaisa movie banangnani thangke development pre-production production tei post production o charta milegisi kaisa film complete ingo fighting ke Bayap song development stage ke tamtong abono silainai development stage hinke movie ni budget no nage script writing khaijago movie ni story tei dialogue aborok jotono development stage no suijago aboni pore ke pre production stage phai sokai phio o jagao hinke pura planning khaijago movie ni location bo jagao ngnai nayok nayaki gunda tei side role play khainai rok bumamo pharok tei kwbangma borok rok no sabono nanai joto baksa ke location no phai shoot ma khainai abo hairok joto o jagao nung planning khaijago aboni pore production stage hinke movie ni shoot khaijago je boni planning khaijago sem obai ke nung o jagao je movie ni shoot khaijangnai tongmani poilani siming paithak jora abo joto nung je nangmani production stage no samung khaijago tabok laso hinke post production ni samung phaipio o jagao nung chini Kokborok films namnai rok kwbangma nung chikon mistake khaio pilao norok no sawiro nai post production stage hinke je video shoot khaijakmani abo joto no o jagao nung edit khaijago tabok sound effect VFX music tei voice recording rok voice recording tamni bagai makai hinke asuk borok bangmano tei shoot makai mani bagai no video ni bisingo sound problem phai thango keboke shoot khai tongpro loge phanang kok sawi tongnai keboke acting nai thokjagai phanang ya pakhorbai musui phanang tongnai haini bagai no video ni bisingo professional sound krei ngei thango aboni bagai ni video ni sound quality no teibe kaham khlaina bagai haini haite waisa video je kok samani mote ke voice recording khaijak phio fighting ke Bayap song tabokle mistake no tei salaisinai jeng o jagao mistake no nugui mankha Lila bai obi khumlung bazar thangnai hinai chimlangni bike tobui phaipro lama nung bike nosto ongoi thangkha afro bike start khaina hinai ki gropro jeng bike ki gromani sound sikhnaia Lila botai ko o bani somandang kaham ke saimanjak nang jesman botai star nglia asuk bai paya ko chimlang bahai no o bike hamya angmano siawi office thangna bagai bike start pro afro bo sound khnaia bike ki gromani Shida, bon chongona mora thore Bollywood rock ke jeng bike ki gromani logo background ni sound rock kok samani sound rock srai ke nang khnawi mano जाओ किसके पास जाके मरूं ये सुन इससे पहले कि अंजलि इंडिया चली जाए तू चलकर उसके पैर पकड़कर मार te kaisa mistake nugjak pikha obi bai bini ama mane ka hota kainya bazaro tomtom kawi thangpro bo tomtom ni sound krei aboni logo hati khaina bagai bazar sedo thangpro bo mui painani kok sakangke bazar ni background sound tongmani abo kmai thangmani hotat ke Dalok bang motha bese ni ra tai tamna paine kha
Fighting ke bayap song o problem no bahai ke solve khainai abono salaiwano norok je jaga o shoot khaina thango o jaga ni background sound sekang record khaina de shoot choliya ko sekang abo haike na khain ke norok voice over khaimini pore editing khaipro je record khaimini no background sound no use khaimano te kaisa mistake ka chini da nayok rubber buti sikong no repro pro nayoki bai thuthai scene abo belai ke nai thokliya a jaga bakte nayoki no bo klaite di camera ro no bo 360 guri chak di background no bo romantic music ro thepai ro ding ke nai thoknai ble तोबा थारा मूड खराब कर दिया tabok baksa bukju ke sanai ning sekang videos namgra de apro Simon nai ning album khlai kang ke apro ni tei buse mistake kabang ko nai rok hnei आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा khnadi gyani baba sing engka kaisa audience जों जे मिस्टेक नगु आबनो नों सानाय जोंबो खरक साथि प्रासा अंगै चिनि ककब्रक फिल्म न बॉलीवुड ते हॉलीवुड रखाके नों कुसुगो कारण न मुचुगु एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह फाइटिंग के बायप सं लास्ट मिस्टेक न सालासनै आबंखा जत नि साइ बेलाय नों नांकुगमानि मिस्टेक ओ मिस्टेक का चिनि ककब्रक फिल्म इंडस्ट्री ओ सामं खायनै रक सिचुएशन हैंडल खायगै वॉइस ओवर खायनै रिंगिया ये क्या बात करता है यार tabok example ro sakang ke lila jimlang ni bai nosto khage jimlang bare frejak pro jimlang lila no asuk kesal sire frek ke ba lengjang na nyable asuk bura boyosoba apse voice over khaima se lengjang ma haike se voice over khaliya वमंग सिकंग लासिंग ये बिया आगम समाकन या वाह क्या एक्टिंग कर रहा है जों lengjang ma haike voice over khaina ringliya angke practically samma khainai tabok studio voice over khaya kusukang nokla ofanung dui chokor roi kharmani pore voice over khaikan ke automatic nung chini lengjang mani hai khorang ke voice record ngai भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई o jaga bahai nung it bai tok jaga se bokrok phate kang ke teisa kubu bai ke khorang dina nangmani abo wa mami kululu thungmani yable नंदा पिशी पारी आयो फादेगा आया ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ bayap song borong simi mistake ya editing khainai ronu kisa mistake tongo o jaga o bahai nung robar bagano se robar sikong no refrei tongo hinke background no kisa robar bagano refrei mani hai khlaigai sound effect rena nangmani background no tamo light tong saba light tong busuk speed ke light tong bahai ke light tong busuk kesal ke light tong aba hai rok joto one sogoi sound effect bo add khaina nango background ni sound khna thok ungke se realistic ungke se film banaigai aram nango bollywood ro ke watwa mani tok bir mani backrang bai mani aborok sudu se borok no sound effect tiklaio bayap song tabok norong thani question phaigai tongnai tollywood eba ke south indian movie rogobo dubbing khaigai hindi bai dubbing khlaigai se jongno phunuk jagongke boron ke tangai asuk mistake nya angrok hnei abongkha south indian film no je dubbing khainai rok borok jotono a+b whole square ni sutro mano chini Kokborok film je voice over khainai rok ke masa phanung manai krei अरे कहना क्या चाहते हो norok busia angai tongkheba o video no nagi nadita आठ बबुला a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab हाँ बस a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab मातम a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab 2ab क्यों हिला डाला ना bayap song angke norok no question kaisa khaina musuk tongkha norok tamohin question khaiman nai de क्यों नहीं doakon chini Kokborok film ke tangai bollywood hollywood tollywood rok ni film ni haike naithoge norok sidesi नहीं are je norok simani one song mani nonong comment no khai sadita मैं नहीं बताऊंगा fighting ke bayap song norok saya angke jara siang gi tongnai rano ang short by ke sai khna rawo nang tamohin sanai je saya बदल बाय 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 मेरा भाई बदल मेरा norok o video no kaham ke nai nedi bollywood hollywood tollywood rok ni film ni budget ke korol si chini Kokborok film ni budget ke la kaisa kaini si aboni bagai chini Kokborok film bai bini film no sulna thangke chini Kokborok film bini tolao ke nukjago मैं तो कुछ और ही समझ रहा था जों Busulwng film bo nugui mano dumpani bisala doctor klaigai dumpa bini bisala no doctor nanya thangporni scene belai ke nang naithok waisa usiko ma wan chogo chini Kokborok film bo bollywood te hollywood rok baksa nang ungui tongkhana rok hnei bayap song tabok jorate norok Busulwng film no nayako eba ke nainai rok hni wan chogo tongke dumpa bini bisala no doctor nai mani scene no nanya ni tapokti ang koine chini Kokborok film Bwskang te bo snamnai hni wan chogo tongnai rono chini Kokborok film ke editing ni thani o belai ni komjor nukjago aboni bagai Bwskang te kisa editing kaham khlaigai lukurok no phunungna angthung hnei अच्छा हमको सिखा रिया है ang jene rok no mistake sai khna mano chini Kokborok film sananai rok Bwskang nahoroi samang khai khainke low budget bai phanong chini Kokborok film bo te kisa Bwskang nai thogle ngei mano Busulwng film director Stephen Debbarma ni abono first time film aboni bagai kisa masa mistake tongkha hai panong जों chini dara Stephen Debbarma no जों khaklaigo Bwskang teibo movie nai thoktoi phainai hnei bayap song bini film ni mistake no ka sawi paika ani video ko narok tamo mistake no abono tola comment khai sadi tei tabok jara tei channel subscribe khai khotongke subscribe khai ru di tei oisani video from malai